Drago mi je, poštovanje. Poštovanje, živjeli. Živjeli, braće, sve dobro. Biće luk tako je. Sve što ne štima, ne mu pitaj. A što štima meni. Eno redu. Jesmo, ali ne možemo malo svugdje pomalo i krenuli smo u 9 sati, ali evo, sada koliko je, 5 uri. Da. On je, znate, ja sam ušao u moju kuću, tako se zaredio. Da smo papere zaredio. I gotovo. Luka. Ženu mi zaostali. Ima bez kofeina. To je tu. Bila su lopta, ali više nema. Već su dobili. U ime svih koji smo vas došli čuti, pozdraviti i podržati od srca, dobrodošli u grad Petrinju. U javnim poduzećima. Mi smo svjedoci ovih dana optužbi za kriminal u javnim poduzećima, eventualni kriminal u javnim poduzećima u vlasništvu Hrvatske. Neće toga biti ukoliko se na čelo odgovornih funkcija menadžera javnih tvrtki u Hrvatskoj stavljaju stručni i kompetentni ljudi, a ne stranački podobni.